kuleetera baana bizibu. Kyova obona nti eriyo omuntu Allah gwawa omukisa yamuwa omukyala alina obwongo ni focus ni vision enungi eino mu kubuildinga home, mu kubuildinga din, mu kubuildinga community. Bekiri okwawukana kuni Allah okugezesa yakuwa omukazi muganda wange nga tiyenda kugaita nga yenda kwawula kugaitulula agaitulula abakulu agaitulula n'abato. Buli kyota ku meeza akuba ati okwo kwonoona ssente abo baalyaire ekyo kyona akuleega bakusine bakule kuwumuleko oba wakawumulaku ye yakuba paasi ngeri kwendera irala kugema muwaleti yakuba ati waire ninga ali kunigiriza mwayinze naakakutandikaku abakulu kankukontere irala so batuwuliriza bateekwa otegeera nti Allah bw'atuwa ekyengera kyeyizeire tamala gatuleka buleke era atuweerako ne principles da guidance de tulina okugoberera n'okusaba abatuwuliriza batya Allah ate bainkanyenkanye eriki eri abaana baabwe baana baba ku masomero bwoba oli kubaweereza pocket money bamutwalo gukatinga cross mutwalo oba ebiri bwoba ozira obakuba oti nzira mungumiikirizeemu katubone wiiki eida basobola ogumira ku bando balinda wiiki eida era waabawa ate bwe bayira watyama nabo wababuuza dirisa tukole tutya hano tukole tutya Mukhtar tukole tutya Haitham tukole tutya abaana boona wababuuza bene baba niche baikanya kwa adadi buti tukole tuti oba ifaka tuirengayo tayo ku half tuje obona obusiramu ne mukwenkanya eri abaana nendo okwira ku side of the coin eyindi singa titwenkanya mu baana bano idembe kyoba buzibu kibe tuyinza okufuna. Singa niwe baba Abubakari oba Ali nga tulina abaana baife mu butuufu watiiti bya bano waba wabuli kyebenda ngaye bano oli banigiriza Allah yaba kusaidi ya bona basoma bakula tuyinza okufuna emigaso n'emirala gye bali mu bukulu oba wabaawo obuzibu mu bukulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nga Seeka amaze okubuuza ekibuuzo ekyo ndakusooka kutandikira ku inuma katono ku Amurole. Nze njira okubona nga saawa dino tidi Seeka ba Amura mu Uganda baliwo sabo tulinabo nibe tulina ife Seeka bamula batono ku kiku oyaganayo babiri andi ndiko nibe tulina ife tiyali atya kubanga okuba ng'otwere ekintu waawo omwana wa Amura gwazaala ng'owa Hadija ali yeere Amura yakuba ati Samiru ono waire omuwaire ayera Jabolo wa Hadija tafunie mbe aidachi banabo asooke tulungame oyo Amura oyo mu Uganda muno bali mu babiri bali mwaye babiri kaseka ekibuzo kyabuziza amazima amatuufu gali nti ku bye tuyidye nga tubona tikisoboka ekyo ekyaki ekyobuuziza nti singa abaana bano bona baba basomye nibakula aye ng'abandi babonanga nga baba yeekubiriremu wallahi Seeka tikisoboka omwana ono omutima guma era okyogereku wakuba oti ife ekitutaasa kulaani eno aye nga twabibonanga aye wakuba oti be ole yali baba ate muntu aye saawa dino Seeka ekyo tikisoboka omwana akula ngaidi nti baba ono yankuna era nibwo okuba isimu asooka agiringako yakuba ye naategeire nga ebizibu biriyo ife tetwalinga baana lwaki takubiire bale so aho mulimu ekyokwega Bakari niba naife abalituwuliriza Seeka topic gyalese nnungi ino
naddala ni kusaawe twetereze kubanga olingirira banaife abandi abakuzeemu otusinga kuuka wamu agamba naki era abantu gundi oyo azira baana ati mwana ali nabo ayo gyokuwulira oyo we yabeera omuvuuka oyo yafanga ku baana leka yeena bamukunne bati ndowooza okibwene so ndikwanukula seeka nti tikisoboka baana bano kubanga tibabona nsobi gye wakolanga mu bukulu nga bakuze bateekwa okumanya aye Allah abasaasira busaasire singa abasomye eddiini bayinza okusoniwa aye ng'omwana azira mu ddiini seeka takusoniwa ate okwongereza ku kya Sekaali kyekiva mu butenkanya abaana bano kubawa kuba treatinga fairly nga bato nga baba iwe ne bamaama bano mu bukulu bateekwa okuba ne fitina wakati waabwe kikulu ino era Bakari nkakasanga mu nsonga doidano ngo ogema ku radio tibi bulamu ekyokubiri ebuwenge wano ibanga n'emyaka mingi waliwo famire eyayita munaabwe era owamalole ngaye kiva kuki butenkanya wakati waki w'abaana bano ng'okaali mulamu ekyokusatu bateekwa okuba n'obukukuuzi obwavu obuto bwe bajja okula nabo paka obukaire paka okuvuja mu magombe ati oyo era nkuli baba ali omwandi bwaine ngaye ate Allah ajja yasitula saidi eno eyanigirizibwa eno oidi okunigirizibwa abantu bakubona ng'okubonyabonya aye it's a training in its own way ali naza sowani ali sekula amaido ali twala embuzi ali tuone abadira na wakwati omwana wabene gobadaza batyo aye nga ate omwana ono through that ali getting a trained hard work era mu bukulu bateranga okuba successful okusinga kubeba wakusiba buti eyo nemu ku logic eri lwaki banabbi Katonda byasinga ng'okutuma mu buto bwabwe balinga balunda mbuzi basumba bawulira ati musumba basumba mbuzi bakozi ba mirimo mikakanavu mu buguminkiriza omu Katonda yebwe yabatumanga eri abantu balinga n'obuguminkiriza mu butenkanya wakati w'abaana mu bukulu muvaamu efutwa mu mitima Abakari oli musaada musoga oli musaada mukulu oli musiraamu oli muzaire ife mu busoga mu culture y'abalata baife tikyalinga kyangu musaada musoga muyise entambi ife oba muyisaani kuba na mukazi atya mulala ate by then tiwaliwo innocence yakubaawula maka anga baba kasulia kalala bisenge nebyawula baba enze wona kuliranga baba bamama bali basatu same roof Denga bisenge nebyawuka omwali n'ekisenge kye embere eyo bamama gye babitamu yabalaga bingi aye baguma boti ba baba baife balemererwanga ng'abantu sometimes okukola balance aye bamama babonanga era olwisi bayizanga abaana baabwe kumbali bakuba ati muguminkirize mukule abandi bakubanga ati naritayaringa iraye ndi wano lw'abaana kulwaimu munambe mukule mutaba bampisa ki mbi era nga mama atakuzaala mu lusoga kibulikakana bubi aye mu idini njendi mama n'atakuzaala asobola okutuma emirimu mama wakuzaala yalira sometimes yakugemerako akuba ati leeta era gukole ki guwe lwaki gulina okuwa kuba mama ono atumye naali ku duty bakubanga ena ku 7 ndowooza edukira bulungi okubena ku 7 lwoliva ku duty olekanga ebintu binaze sepi kinkuute oluya lweye enkudiriwo amaadi baleese mewa handing over
kuwa wiki irako yatandika nga buli mukiri kitayali nena bwali bava ku duty atyo bwakola ki bwakola kati during that week eyamami okuba ku duty ng'olw'obungi bw'emirimu mukola military response mwena abaana mwegaita ku maama ono okutuukiriza emirimu gya wiiki eyo okuba smart nikulule batyo kati abazaire mbalamira okuba abenkani eri abaana baabwe olw'okubanga nabbi yatukoba nti ittaqullaha wa'dilu baina auladikum olwakire yakuba ati munabo abaana bona tojja kuba wabakozi nze ebyo tidulira era sebo mu hadithi batulaga nga Bashiri yaira yewanumaani yamutoolako omukozi yakuba ati nabbi alobye tigwali mulembe gwa nabbi kuloba n'owaza awo bw'abanga ti noono amula anoba otoola ku mwana wange omukozi awo kanje kasinga tona tujja buti iwe waira kwamura wakoba abakulembeze bono babalalukanga liniza okubamu againe ngaakaali kulyanga endala eri muluma oba okukoba ati bemugemera kuwa Mungu atuwe baamura tube nabo. Amina. Ate atufuule ba Bashiri. Amina. Abasobola okusala osaba abasande batono. Abasalawo. Nze mpulirisa programu daimu wano. Nawulira abantu kabali kwekalakata muno mudofu. Azawo yo muita ya labina. Musiramu nkola nkaire. Aye baba. Basobolo banga sebo mganange bakunoyo ngatafufula mama alikolira eriyo musada ono timwidi bulungi by face atero banimedi wano musada wabyafa wantimba wantimba noyo mwena avoko omutolera ye moroka noyo musada baba bamnaka no nze noyo osolo kagananga sobo tajogera tibashiri nekyokubiri omusaada ngaasazeewo ku mukazi we gwali kwenda kubanga Bashiri ono okuwa mutabane we omukozi yalingirira ku amura alikwenda asimyamu kawala kato mugole kwenda kumusabisa soka iwe oleta ebirowoozo ku musaada ati ani ajja mu ofiisi ye tubaireyo monange dikale yako ati akola ngani mumaka gani so family eyo nayo naseko gibona nga anungi amura mwene mulungi Numani mulungi Bashiri mulungi kubanga ni Numani yena yali mulungi kuba singa bakuwaire kai bakutoolako awe nkumudinzo okwira mu so sebo nga tuwumba okusinzira ku bwire bwampaire nenda okukwebaza olw'okutuwa omukisa ogufaanana guti but again nenda okusaba community etuwuliriza okupikinga lesson mu musomo gw'olwaleero saawa yakwizaayo baana nenda okusaba abazaire abasiraamu naddala okwetoola mu omuzi ogw'obutenda asasula school fees mu masomero olowooza abaana twenda basome ku idiini ayizeeka museera omuzi ogwo nenda bagwetoolemu. Ekyokubiri nenda okusaba abazaire abampuliriza abasiraamu okutegeera nti omuntu asobola omala kwetaamu ng'alina fees balance ayiriba ibanda eritwogera wale ku magombe oba eriyo abanja omugenzi aveeyo amasomero kizibu tikyangu aye ate osobola ojja n'amabanda g'amasomero amabitirivu gwona omuzi ogwo tugukole tugwekomye so ate nkubiriza abazaire twenkanye abaana mukubatwala mu masomero n'okubawumbawumba n'okubawa basics edibatwala muki mu masomero aye okusinziira ku nfuna kubanga nze bwenfuna ali tibwafuna ali bwafuna bakale tibwafuna kati abazaire baife betuzaala nabo abaana bano boona babenga ku saidi yaife mukutebenkeza abaana bagiire ku
levo gye balina. Nze ndidukira Songolo atuzaala Mungu amusaasire. Mu bintu bye yali ku lisiti nga tabirespektinga okumukuba oti nzira muswaki. Gono brush enzungu akubuza ati jja mu kisenge kyange onoonezeemu ku enzungu ddiri mu meka. Wano emiti gino takuwa toothbrush eyo nzungu, takuwa toothpaste, gema kasekera nnyonyi osenya amaino ate yakukuba ati naamalamu ate buli saawa senya. Olikuwulira ebintu bingi bye ndaabonanga baba kaagula aye nga ye principal ye enkulu fees asasula wa mwaka full year school fees full year era iwe buli byoweeriza ng'akoba ati sente teziriyo genda osome. Omusaba ekitabo yakoba ati gyakikuwa genda ku ssomero. Yamala yakireeta k'oli ku isomero yalengeza mu kibiina. Oba olimu. Yakoba omusomesa atemuwa ekitabo ekyo. Aidye kukakasa. Oba ogire isomero. Olisaba kitabo kujja kuki? Ku isomero. Oba bw'akikuimye. Ogemye njira yindi. Mwemala ubone Jonasule. So abazaire twenda abaana tubenkanye tufune mu time bwe tuba tusobola tuba kuba tuli busy tubite kujja basomera oba at least tuwulizeeyo. Aliyo bamumpeeku osobola omukoba biri kujja bitya abaana leero na kuno bali so open era mbasaba abazaire abatuliriza babe friendly eri abaana. Daddy tuliye naye muno natusobera na kuno atuwa kawunga na maido atenga yakoba ati bidandali. Omwana aba amaze okuwa responsibility eyogera na administration bekiri kuba akawunga na maido tibigemagana aye nga amasomero sebo gabigaba. So tubebenkanya nga principal nabbeje yatuwa twenda abaana ate tube ni ba Amra tube ni ba Numani tube ni ba Bashiri. Nsaba Katonda atuwangaze ate atumalire ebizibu. Nenda okukubiri okutuusa obubaka bwange obusaasira eri muganda wange Imam Muhammad Buyinza, Imam Amasiri Omar yafuna stroke era ali ku St. Nick awo bali mu Idandaba. Saba Allah amuwonye. Nakubiriza abasiraamu bakulembera okujja omulambula n'okumugemerako kubanga mukulembeze waabwe. Nkwebaza nebaza ni NBS olw'okutuwa omukisa buli saawa ogw'okuba nga tubaako n'ebigambo by'eddiini byetutuusa eri abatuwuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nze Shafi'i Idrisa Songolo, chairman wa Union of Eastern Muslim Scholars at the Imam wa Masjid Omar.